Pamirsa panureksan mawali kemargiang ring sistem isolasi pemekas isolasi mandiri santukan karantina mandiri majeng orang tanpa gejala OTG wiaden gejala ringan ngewetuang klaster anyar ring kulawarga. Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 pamekasnya Ring Klungkung pacangwas sistem isolasi saking isolasi mandiri menados isolasi ring hotel. Pemargin inucap keambil sangkaning saya nincap nyani klaster ring keluarga sajroning pengelola COVID-19. Mawinan patut kiat nain pisan. Sekda Klungkung Igede Putuwina Strengungayang pawahan sistem isolasi puniki taler nyarengang peraturan Menteri Kesehatan miwah kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Ring Klungkung nenten-wenten hotel, mawinan BPBD Polih Amongan mangde ngemargiang koordinasi sareng Provinsi Bali. Sampun kacumpuin hotel pinakegena isolasi kasiagayang oleh provinsi. Sakewanten metu pikobet santukan perbil sani kasiagayang saking pusat wantah satak tali rupiah nyabran diri pasien. Antuk punike Pemkab Klungkung ngawigunayang anggaran belanja tak terduga saking suang-suang OPD sani mepai ketan. Kepala Pelaksana BPBD Klungkung Putu Widiade ngewohin hotel pacang kawigunayang pinakegena karantina majeng krame ring Klungkung liwire sani OTG miwah gejala ringan positif saking hasil swab. Klungkung wantah nyiagayang tenaga kesehatan miwah keamanan. Perbil sani kawigunayang keambil saking dana siap pakai DSP sani kelola provinsi. Angganing pelaksana wantah nintipang miwah ngelaporang wilangan krame sani ngranjing ke hotel inucap. Bupati Klungkung Inyoman Swirte nguningayang indik pawahan sistem isolasi utawi karantina puniki OPD sani mepai ketan mangde nerus ngemargiang koordinasi. Sajeroning nincapang amongan Satgas gotong royong ring tingkat desa, Bupati Swirte sampun nguduhang dinas mangde ngicen vitamin anggen nincapang imun para petugas Satgas. Satios punike dinas kauduhang muali ngemargiang penyemprotan disinfektan taler ngemargiang koordinasi yening kabuatan nyiagayang genah karantina ring Nusa Penida miwah ring Lembongan. Pagi Arte Bali Pos